Ka Samla Rose Angelina M. Carcentio na Meghalaya, kalakala long kanong kadaw lenti, nakabenta ki waypat kum kanong wat kam siya kanong ay kam ay jam, bat kanong yalam haka imlang salang. Katba kari kadang rakhi kajing dap shiphouse nam jong ka program Digital India, kajing at lenti ka ba ay mensim jong ka Samla Rose Angelina, kabade kanong sengkam hapos nong Village Level Entrepreneur VLE, nakatany Mairang Eastern West Khasi Hills, kalapaw perthei kum kanuksa kabaklan, kumno baka jingyo ya kala digital, kala wanpan kala ya kajing im na tenrai. Ka Samla Rose kabala kala long kanong wat kam house nam arjar khatsan, menta kala long kanong ay kam ay jam ki waypan, bat kabala yo ya kaburam haka im lang sa lang. Lingba ka Common Services Center CSC, kabala ay kerteng Rose CSC hamayrang, kala ay kijing syakri badan kam kibabon jan, kata hakabayadeb ki scheme sorkar, digital, banking, insurance, telemedicine, education, but rural e-commerce, bet syakipat ba, hagitan nong kendong kibapaji. Kelasing ru ya kajaka penmi ya sanitary pad, hapo ka senjam jong Sri Swabhiman, kabakan tiu ya kajingku jing suba, hapadeng ki kentay, hakapor poi benai, bat kabala plia kalad aikam aijam, hapadeng ki kentay trash nong. Kani ka Samla kadai na pedeng ki VLE ki belasyak pun ke buram haka jingalang kabalalong Hayashu Bhumi Convention Center Hadwarka, New Delhi. Kani ka jingalang balayalam da Menteri Katanan Electronics bat IT Ashwini Vaishnaw, bat Menteri Khna ka Sorkar pedeng Ujitin Prasada, ki bala ay ka jing itu ka bakerpang, ya ka jing nok senyang ka bapala jong ki CSC, ka bapenduna ya ka jinga per haka digital jong kari India. Hapadeng ki jaka lum bat kishnong ki bajingay haka jila Meghalaya, ka Rose Angelina, haka ba jar kalaya lam ya ka jingkala haka jing trekam digital ong u Ashwini. Ki jing tre jongka ki pen i kumno ka teknologi, haba penyo ya kalad, kala ban kentiyo ya ka imlang sa lang hi baro ka way. Nadu balas dang ya ka haus nam arjar katsaw, ka CSC network kala nangkiyo nakaprapulay hajar, syaki palat san point san lak ki center, kabala keduk mentah haduk jan kumba kandai po pesen, nakis nong ha India. Ka bor ka banang roy, haka ni ka jingale ka day ka VLE, ki kentay haka ba haduk palat, nyopasaw hajar ngut naki, kila ay ki jing syakri ki ba kongsan, bat ki batay ka imlang salang, lingba ka jing pen ko bor da ka digital. Ka Sorkar India kala penbenai ke senjam, habaro ka waykari, nakabenta, ban aji hikaya ki shpolak ngut ki nongshong shnong hak artificial intelligence, klemdan kam jing siu. An kam pai khamat kerpang sya ki nongseng kam hakishtong ki thau, VLE, hapo ka ni ka senjam, kaban pen scam ya kabenta jong ki Common Service Centers, CSC, haka jinga lenti jong ka jingkala, haka digital jong kari India. Kani ka senjam ka bathamai kum ka AI training ka bamdan kam jing siu shakishpo lakngot ki brio bar ka jing beteng ban penyari ki jing shakri lingba ki CSC ki shpos nam ki banwan jong ka Digital India kan chania ha ki nong pan kaladur kum ka Rose Angelina ban penrong ya ka digital ka bakham jeliu ha ki shnong kendong jong kari India ong ukerwa. मेघालय के मायरंग से आई बहन रोज एंजेलिना, इतना रिमोट एरिया जहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो, वहां पर आपने डिजिटल इंडिया का झंडा ऊपर किया और एक छोटे से कमरे में रोज CSC नाम से अपना CSC आरंभ किया। इन्होंने स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया। रोज एंजेलिना बहन एक एंटरप्रेन्योर भी है, एक टीचर भी है और एक ट्रेनर भी है। बहन आप कुछ कहोगे? Actually, I'm the one searching for job. But now, since I've joined CSC, I'm the one providing jobs. Very. Since I started CSC in 2015, today is 10th anniversary of my CSC center, Rose CSC. Eastern West Khasi Hills, Meghalaya. She, ladies and gentlemen, is being conferred with the CSC Udyami
Ratna Samman. Rose Angeline M. Karsintu, Eastern West Khasi Hills, Meghalaya.